morning, good afternoon, good evening. Maya pa Aldo Kabalen. No ka rin kayo man parte ng yato manalbe, ing television man o social media, iniimbawa rin chismis, at ako, Sonia Soto. Kareng may ngalabasan Aldo, luluwal la rin ke katamong reporters, ikitala ring balita king kapanwalan mi dapat tamong pisabyan at mas dinan lino kapamilataning ke katamong programa. Abayan dako din kay katamong Talasuyo, JM De Jesus, ang po siyempre kay katamong news manager na Justin Dizon. O reni ring manimunang balita kay katamong Suryan at Pisabyan. Central Luzon Regional Assessment ng Seal of Local Good Governance o SGLG, Megong Pisane. Kamumunang Pride March, may rapat king siyudad San Fernando. So, makasadya na kayo, kaya katamong sabihan ng balita. Yes, ma'am. Yes, makasadya na kami, ating son. At dakal na rin yung sabihan tamong rin, uling importante lang kaya katamong may malen, lalo na rin yung topic na timo yung SGLG ngayon, ating Pride Month. Mayari niya niyang milabas sa Hunyo ing National Ampong Regional Orientation dareng lokal na kapanibalan para king Seal of Good Local Governance o SGLG 2023. Anya inumpisanan niya ng Department of the Interior and Local Government o DILG ing Regional Assessment ngening Hulyo. Apulong local government units o LGUs king Central Luzon ing many muna king delivery ang pong completion na ring proyekto iba't king karelang SGLG Incentive Fund inyang 2022. We are the highest among the regions. So, nakakatuwa. And so, dahil ganyan ang status ng Central Luzon, we want to maintain that or even dagdagan pa. Kaya medyo talagang nagsisipag po ng gusto ang aming mga DLG officers at even ang mga LGUs natin, talagang ginagawa talaga ang lahat ng mga gawa nila para ipakita na talagang papasa sila dito at maganda na yung ginagawa nila po sa level nila. So, ang isang nakikita namin ay yung talagang ating mga LCEs, no, from the governor up to the municipal mayors ay talagang sinusundan nila at talagang tinitingnan nila yung mga policies ng national government. And as much as possible, ini-implement po nila at sinusunod po nila. Nano yung pinaka-importante tamong kailangan pisabyan tungkol kay SGLG. Kasi yan yung kaulagay ng SGLG. Nung yung katamong to punto de vista ang gamitan niya in good governance. So, buri kong abalo nung makasawpya ba kareng LGUs at nung makanano ring LGUs gagawan daw masalesing obra na paulinan mo SGLG. Basta tinga balo darin din kay katamong kabalen, nung nanuya talaga, itang penibata na nini, kasi 2019 nga mo making batas ng SGLG, making RA o Republic Act 11292, apining Seal of Good Governance Act of 2019. Dati pong kain ni Kabalen, itang usandang Seal of Good Housekeeping nung daramdaman niya po, at gagamitan din barometro, basically, ng DILG, nung makanano lang mag-perform, din katamong local government units, kareng niyayaliwang aspeto, pangarasketa at serbisyo publiko. May kumpisala po niyang June, hanggang yan ng July, walaos pa mo rin ng karelang assessment kay region tamo Central Luzon. Aga na ako kasi, kanitang minunang panahon, almost 2 decades ago, yung gagamitan kanita LG PMS. Pero kanita, maski pa ating bala mo makanya na evaluate na nila yung local government, alalang katumbas at insentibong pera. Kening pamitalamitan tamo kang Director Anthony Nuida ng DILG Region 3, sinabi na bukod pinketang recognition na akakwada ng LGU, siyempre pag maragol mo naman ito, uling makasawpi ka rin, at yun lang akakwa na itang incentive fund na household. Yes. At magamit siya ita para karetang proyekto naman na lakakit ng magbenepisyo naman din ka rin lang sa sakupang memalen. Maragula rin ang amount. Pero aliwaya pa mo rin yung feeling na ning mening wakang pera. Siyempre, nung 7 milyon dito, gamit mo pin naman karetang aliwang mga proyekto.
Lalo na nung magkulangan kang pondo, ale. Baragol yung sao. Pinungan pa mo. Karening 2022 SGLG passers kaya di Pampanga. Focus tayo kay Pampanga ating son. Ing City of San Fernando kaya be, ing syudad ning Mabalacat kaya be, ing Apalit, ing Arayat, ing San Luis, ampo ing Santo Tomas. Kaya be naman ing Mexico, Porac, Lubao, Magalang, Guagua, Florida Blanca, Candaba, ang poing Balen Bacolod. So kaya rakatan mo naman din ang municipalities. Oo, di nung pilanlawari rin kaya katang municipalities kaya tikim Pampanga, JM. Dakal na ma'am, nung lawenta na kasi 21. 21 municipalities na po. Yan ang makakita mo ma'am, dakal na rin municipalities talaga manikwang incentives sa pong manikwang award SGLG. Kasi nung lawenta mo kitang punto de vista na punitang ka, ilan po talaga yung mga kailangan budget ma'am. So, nung municipalidad ka po, nung punto de vista na po nito, diba, like for example, karitang aliwa po municipalities, coastal municipalities, sa Pongkay, luluwal tao po akakasabi tayo, malibatan na po karelang mayor da, mas mababa na po budget from the national government. So, ngayon, imagine niya po sigurong kahit balang sa goal da, na ganang kahit akwada po apasarda, bata manikwala, dagdag na budget, ulit nakala po naman programs, bakit manikwala pong pandagdag ka rin ang proyektong bulitang gawang Timbalan. Ako naman, masaya ako na congratulations ka rin ngayon ganang passer sa rin. Dapat, yung metong ka rin buri kong balo, nga nung lawari rin major areas, alalon to. Wow. Nung makanyan lakarakal tayo may papasar. Matula ako ngayon, di ba? Pero buri ko mo naman na balo. Bakit naman nila may pasar din ani? Ano naman kaya yung maging problema? Ne? O, at then may pasar rin eh, nano naman mo yung unique o outstanding ka rin yung depatanda kumpara karetang may pasar. Karetang assessment area ay niya, pipitnan nilang JM. For merong lalawenda po kayo kabalen, itang ausandang financial administration and sustainability. Hinga kakadwa, disaster preparedness, social protection, and sensitivity. Kakapat, itang safety, peace, and order, makita mo naman yung itong naniklalawin, bakit mag-qualify na. Kaya but business, friendliness, and competitiveness mo naman yung metong lugar, Balen, syudad at munisipalidad, ang pong environmental management. Ito mo naman ditang aliwa pang lalawenda. Kuya Justin, ano pa rin susunod? Atin pang tourism development, culture and the arts, ang po itang youth development ausanda. So apin diyan ni Puret ang alawang areas na assess ng DILG, bangakit da nung pasado yan. Kaya ang binggit mi pong lagyunan din, ilang po rin may pasag at ang Seal of Good Local Governance, anyang 2022 apin po rin rin balen, kaya iking kikatamong labuat kapampangan. Ini ating so, dito pin briming balo, manibat keta. Itang financial administration sustainability, for any other areas nga rin, baka nanula mag-work din iking itong local government youth. Para ka na kuha ng ka-importante no, nung makanyan niya yung meto nga parametro, mumunan siguro diling lalonda nung atin lang audit observation kay COA o ala o nung atin lamang audit observation memo retang ausandang EOM nung detang issues na may identify, may resolve la, may address la at kaya pa nga address da may ako na laking listahan na ng COA. Kasi normally, yung gobyerno naman, audit na yung COA, ng LGUs, di ba? Yung auditing ng COA, balang banwayang mararapat yan. Oo, bawat banwaya mararapat. Atin lang mapila na yan doon. Ang kakabayan, kaya may kita 2 Domingo, atin pa pipiraras lang almost 1 month na magbabad lang kay meto nga LGU para lawenda la retang weaknesses o kamalyan at nung atin laman violation kareng rules. Siguro at this point, yung na akong pwedeng lawen would be the impact, for example, of the pandemic on the local economy. Kasi nung lawen mo, yung local ekonomiya, vulnerable yan to many external factors. Metong niya itang vulnerability na kitang itang milyaring pandemya, yung COVID-19.
Siyempre, dakal establishmento, keng kilob na ning metong locality na menyara, for example, kay ba't may baba itang economic activities. Kasi potang menyara, dakalareng menyara kareng tindahan, for example, kareng establishmento, mas magbabala retang bilang daretang Ating obra. ating obra, pero retang mag-apply business permit. Kasi metong yung kareng lalon data di ba? Nung pilang na rin megrehistrong businesses. Keng sitwasyon tamong yan I may be wrong, I may be subjective, but this is just an observation on my part na mapalyaring atin mo rin karetang emi pasar o ditak na mo emi pasar kasi I also heard na atin mo naman talagang dinalan mo naman busbus karayom karening linabas keng SGLG na meto nga bone of contention pin itang bakit alide pakilawe potang susukdan de itang economic growth o bat ede paki balak o pakilawe itang maging impact on the local economy na ning pandemic. Of course, yabe may pakarindetang aliwa pang factors such as let's say dening La Nina, El Nino, makayan, ano ang dakal na rin bagyong binatang, nuno ka rin dakalameng asira ka rin kay agricultural produce and so on and so forth o yung epekto na ning flood retang makanyan. So I think in a way itay tang metong posibleng maging sangka nung bakit deng aliwa dito ko nala mo emi pasar o deng aliwa talagang elami pasar. So I think that is one aspect na nung sakasakali rin mag-evaluate o retang kasi ning kay Mickey panga stringent la naman detang parameters bala mo din parameters kasi parang all time bala mo itang all season regardless of the context makanya. So I think that is what I heard being said by local government executives, by even local chief executives na akasabi ko. Okay, itang aspeto na medyo kakarugan da at detang emi pasar o ditak na mo emi pasar yung sasabihan da ditak na lamo ka rin mga talabo nung wari mayap na mo biyasa lang mag-explain kasi nung I explain masalese itang larger economic context due to those factors such as the pandemic and so on baka lila naman linog makanya. I would like to know if they are using the same measures or evaluation tool kay metong nga 4th class municipality pati getong 2nd, 3rd, 4th and 1st class. A good question you are raising here kasi dapat man pare-pareho. I am sure atin mo naman kaya atin mo naman makakalibrate la reta Siyempre nung aking kukot na nga biyasa naman din kay DILG mo naman naman mo pailakwan sigurado retang karelang parameters nung applicable ken city, lawan datan city nung component city nung highly urbanized city makanya sigurado ka rin municipalities kasi classified la rin ken Department of Finance deng municipalities. Detang aliwa makagay sa sabihan karakagda naman deng manikwa ano waring pema niya pa rin outstanding manikwala. So sasabihan da kaila mo rin natin political bias ken Ang setup na atin mo DILG, LGU, but o yung city government or municipal government, maragulya potential sasabihin na rin kritiko na ning award, itang political bias.